Capítulo 3. Aihtul fariseo Nicodemos bil, ha principal yun te judío etique. Tal scopon ta ahcobal te Jesuse, hich hachi albei. Maestro, naostohol te bitil ti cumbilatal ta ihub te swane yun te diose. Melel mayuk machayash huyun spasel, ta chap a te leletik te yakatas pasel te manchuk soy nehukat te diose, shi. Te Jesus hich la yalbei. Hamal yakalbat, ha te macha mascha ayin shan, mashu yayil te bitil ay, ta ahvalinel te diose, shi. Las hokote Nicodemoe. Bitil ancha aynuk shan te vinik te mamalishe. Ya tobal shuyesh ochtash chuhtsme te ya shcha ayin shane shi. Te Jesus hich layal. Hamal yakalbet ha te mascha ayin tasventa ha sok tasventa espiritu. Mashu yesh ochte a tabanti ay ta ahvalinel te diose. Te macha ayinem nash tasventa baket, chich baket na nishabi. Yan te macha ayinem tasventa te espiritu, yichuh beis talel te espiritue. Mamek eheluk nashkinal yawai yuun te la kalbet te yaskan yashcha ayinate. Te ike bayuk nash yashben, yawai istohol te shashashet yashbene. Hagmeto mashana te banti yashtale. Sok mashana te banti yashbahte. Hich koem spisilik te machatik ayinemik tasventa te espiritue shi. Te Nicodemo la cha hohkobei shan. Bitil yashkota paselinto shi. La yal te Jesuse. Te haate maestro at yuun te lum Israel. Hagmeto mashana stohol te bila yakalbete. Hamal yakalbet ha ya kaltik te bila naohtike sok te bila kilohtike. Hagmeto mashkota wotan te bila yakaltike. Te me masha chun te bila sventa nash balumilal te la kalbete. Haug tobal kana chun te me yakalbet te bila sventa te chulchane. Mayuk macha moem bael ta chulchan. Ha nash stukel te macha koem tal ta chulchane. Ha te nichanil te talem ta chulchane. Sok hich te bitil las hihpan ti awalchan tabay hochol ta kinkinal te Moisese. Ha nanish hich ya yich hihpanel uk te nichanile. Sventa yuun spisil te macha yash chune. Mash chay yash kushins bahtel kinal shi te Jesuse. Melel te diose bayel kush la yaita yotan spisil te ans viniketike. Hich yuun la yakbei te yip tuls nichan. Sventa yuun spisil te machay yas chune. Mash chay hich meyasta shkush lehal sbahtel kinal. Verso 16. Melel te diose bayel kush la yaita yotan spisil te ants viniketike. Hich yuun la yakbei te yip tuls nichane. Sventa yuun spisil te machay yashchune. Mash chay hich meyasta shkush lehal sbahtel kinal. Mahaug las tikuntals nichan tabalumilal yuun te yeyak. Talahel yuun smulik te ants viniketike. Ha las tikuntal yuun te yaskoltaye. Te macha yashchun tes nichan diose. Mashakota lahel yuun tes mulike. Yan te macha mashchune. Chapalish te ya shakota lahele. Ska te mashchun te yip tuls nichan te diose. Has mulik o te kalal tal tabalumilal te sakil kinale. Te ans viniketike malas mulanik. Ha toyolyo tanig yuun te ihkinale. Ska te bitil amen te yatelike. Melel spisil te macha yaspas te bila amene. Yaspa te sakil kinale.
melel mashtalik tabay te sakil k'inale. Yu'un mas k'anik te yaxchiknaj ta ilel te bila amen yakalik taspasele. Yan te mach'atik yas pas te bila smelelile, yaxtalik tabay te sakil k'inale. Hich yaxchiknaj ta ilel te bitil ja tasben ta Dios spisil te ya'telik yakalik taspasele. Tapatil te Jesús baj task'inal Judea sok te nopojeletik yone, tey las juins bayik te yak'el ich ja'a. Inte Juane yak ta yak'el ich ja uk tabay enon te nopol yilos basok te salime yu'un ay bayel ja etik tey'a. Te ans winiketike talik tas tojol hich le yak bayik yichik ja. Melel mato ochemuk ta chukela te Juane. Te nopojeletik yu'un te Juane hach k'op yu'nik sok te volvane judío etik tasventa te bitil ay sk'oplal te utz tesele. Hich bas k'oponik te Juane. Maestro, te mach'a juinej tas tojol slok'ib k'al tabay hech muk ja Jordán te lawal betik sk'oplale. Ja yakix te yak'el ich ja spisilik xbajtikix tas tojol xi'ik. Te Juan hich layal. Mayuk tuluk winik te ay bila yaxk'o tasventa spasel te memaj ja'ok yaxakb'ots pas yu'un te Diose. Te jo'one la kalbeyex tajamal te majo'okon te Cristoe. Ja naxkich'ojtal no na'eltesel yu'un. Hich bitil te nujpinele te mach'a yax nujp'in sok te ach'ixe ja ix tes mamalale. Yan te mach'as joy nax basoke, ja nax yaxb'usnaj yo'tan yu'un te yayay be tes k'ope. Hich k'uemon tas tojol te Jesuse. Bayel yaxb'usnaj ko'tan tasventa. Ja me yaxtoy ba'el sk'oplal stukel. Yan te jo'one ya mexlaj ba'el k'oplal tukel xit te Juane. Te mach'atalem ta toyole, ja kajal ay yu'un spisil te bitik aye. Inte mach'a sventa te balumilale, sventa nax balumilal, sok ja nax yas na yalel te bila sventa te balumilale. Yan te mach'atalem ta ch'ulchane, kajal ay yu'un spisil te bitik aye. Te bila yayile sok te bila yayos tojole, ja yaxcholbey sk'oplal, ja ukme'to ma'yuk mach'a yaxch'un te biyayale. Yan te me ay mach'a yaxch'une, yayak ta na'el te bitil melel te bila yayal te Diose. Melel te mach'a tikumbil yu'un te Diose, ja yayal te sk'op Diose. Yu'un map'isbiluk nax espiritu yayak te Diose. Te tatile k'ux ta yo'tan tes nich'ane, ja yak'ojb'ey ta sk'ab spisil te bitik aye. Te mach'a yaxch'un te nich'anile, ya mexkuxin sbajtel k'inal. Te mach'a mask'an xch'un te nich'anile, maxyil te kuxinele, ja nax kechel yilimba Dios tas tojolik.